অসমত যিমান ডাঙৰ কোৰিঅগ্ৰাফাৰ নোলাক কিয় বিহু ফাংচনত বুকাত আমি মৰা পাগলা ডান্সৰ আগত কোনো ফেমাইব নোৱাৰে। अब जोरदार तालियां हो जाए मेरे। You have done a marvelous job. I fell in love with you. ऑल जावे दिल्ली री झूम उठे पाजी मजा आ गया। रतिकुआ बेली उनाई जेती মালখোৱা হেং মাৰে তেতিয়া ये है सुपरस्टार। ये होता है। আমি মৰা পাগলা ডান্সৰ আগত কোনো ফেমাইব নোৱাৰে। লিখি দিম।